Ner Malakenyam ka nas de ala content barwani lingwasme Nuer online TV channel and manduni shan kosnyam le no washni Nuer online TV and wale shank baro ka pyro ronkina dangro with the jandangro with the buckle bantin konlat Korean banakeling ban rach ka ki koran jito ka balet kam Nuer y army kuma spila io ke dini SSPDF mishirodian mat ke bonan shalka bishop telagad jani dar shalka mo e balet rabari podan ban jeling ban rajbok manana chala de kum spila io katada ne ken sharon bralika ono weekend ke juba ki all the forces chicken organize lokanasam redo ke juba ban jeling ke je report mini kan kono ni ami jiram jidit kan Nuer online TV channel gorjen wajen der channel der je support der subscribe ko de notification bell der je twan kom tem ji breja chama la shubike ji kapet ko de konde dialti de kon ko chama la li ban right check tin content lat korodian report ni am bana kwen gwas me ke ban nyakel jodan chalat ka panal and go Nuer y army chikerom ka bishop force kane SSPDF Nuer y army gangdor kir kane SPLAIO charen matkel ala combined force ka jodan chalat keje wasa me te karami mo mupal la teslo aje long kuma SPLAIO ka do bdana ci korche to ka je ka dor shalk mo balet ko chalat netin konenten binemi en go balet chala win mi cha kaf antama te pinya SPLAIO kene Nuer y army ramadana wajel kel ke de jamo ki ramadana military governor ka penal state ramadana kep kume SPLAIO ki governor e cha kwanya la kuer malakal ka penal Ramacha kwanya penal state governor honorable Kaingut team Kaingut team wajen teka na yoni jaram danen shukur shakap ke chirum ke de ni bishop force kennedy ne SSPDF ka jom chala no kana bishop force ka SSPDF awacha aro realaka alode kan dekan wulang dekan mak ke do mak ke goten content de SPLAIO tin kane Nuer y army ka jodan chalat ke dora mo ke podi chanu awa shi honorable Kaingut team cha kurche de kap winimi aji kor me to ka chala do chicken balet chicken kaf ka joran chalat kija hello balet and tam right now taping kuma SPLAIO ke report an chanu ne tungwan ka kuma SPLAIO ka taran galat kija gwasme kani shi kuma SPLAIO shikarum ke dini SSPDF gwada chal ke rup chak chala ro chukor cha tuogan winimi kam chale len duo village wa chukor cherum tin kam kuma SPLAIO kene de ni SSPDF report mi chala ro charo da lat ki chituo de kon dial tik ngai kam dana le rode kuma SPLAIO chikana joguno ne kene mission ji SPLAIO kene bo we ke juba kene they are fully prepared and will be aware ke juba kene all their forces still pin kit into the ground kene ke active ke charan realika alo ka gwan mit check ke ko gwan mit yak bi kene rat ke juba ka goten content to kume SSPDF cheten ate ka mi chakulat gwase me ramkel che kulete jeno an kume SPLAIO angu mo kan mang na baliedo angu me can clear out ne dorashal kame iburi be bure be take border dung Ethiopia kan South Sudan cherm ngai kone bure be te dende ni SSPDF kan tinone no ka jom cha kolat gwas me bialing and do badanan we gangdor kir ke kuma SPLAIO mon we ke jaka balit wona ka malakal ajen mandana le rode wona ka malakal nyok ne de ti chwal ke ti ke de ti chol kon ke de ne SSPDF te ga buri be wana mo kan de ne toto shi man ken ti kan kel kake shi man ken kanin dor shal ko mobalet ke wo kujimi so mo nyodo kan la kan Nuer
Nuer family kan banana ma gat chal gujino a kwa te radian no mi bika ngot kaburu be ke bika na gor so mori pon mi chalat de kon dial tika ngeje no ne ku ma SPLA aiwo no ko je long ano de malder bere wi ka South Sudan de malder bin ka South Sudan dundo Ramadan loko bi malba ben gwasame ekirim yadit kim yadit ngeje gwano ne Nueri kana jang charian look but burjeno ben Nueri kana jang bo jaga jiter ko wolta ka gwanu but ka power ka je use jang je mate ka jang ya look antam no de kan tere kur ke de kana part of this Kurdan and led road men jang cha ke politicite e kirano e gonwe no nekan kon kan Nueri kana no kora nyenye ne ke din SSPD of Korodian de kontila part of kirme yadit so jen do bdan lat keneja ni kur to kon tam ka baljit chinwer wai army kene SPLA aigo chikala do nene te ram chala civilian mu gorke anyenya na ke dinye aram mo bina peda da do ka wona kamala kal ke apanal kene ba ka nyinge je da do mo ajena dana le ro den tam timenen yana tedino an wotu kurte tin ke nyenya ke make dini SPLA ayo kam dini SPLA ayo meken dini SSPDF alogo dana cha alogo je kire no bi mal bedeten ko kire jenene yen je SPLA ayo ayakwa control abakere anukun ayanaka ana kwa surrender yo adun gang en kum mimo mishi matkaji adirga jogono yen lada me kunpin shi de ngaje no ken bi ke retaliate ke barin gang so jen ta dan le roden tamma mishi anen o chi korche tuo o gang ne to konti la GSPLA ayo gang kan ruin enyok ne me chala lar no jire dia chi kutu ko chi kit chala ramimo buguro bo wujbe je yar a ku je ga ko nyot re jani bo wote peka kel ken re te timenen kone awa nyot ga kel bete ga pek special wudu shal kame Johnson lun che guje no ne ko lan wori chi ga pada ba pana roje la roje je chirme shi alin me chang lar je do atil nuer mo palke doro mo dolo nuer atil nuer mo palke man plani kien det kien go kien amen dil kien chana ka wanka dia all those things we have seen them to kon kan ten chalat nyu do che kujeno a panala me no goide gulan wori te ke jamo che kuch so right now chigang dor kire kularo ne ken SPLA yo ba ko nyot ne ka malakala doren ke dor danen men teten awa nyonaten ba lo jigno mugwaye no mu ba kur ba jo tere gan kun kan men kun mi bi guje no magwa ko ken ngat ken din SSPDF right ngat ken din SSPDF ngat ken abishok ngat ken tichwal kati e agwele po sala point en wuri chwal ka me Johnson lun de nika agan kon ngat ken gatel ko ken ngat ken so right now mi shalinga awa mi bu we wonyam katin kon lat Korodian man butuwa go wonyam abi go gikot do no kuma SPLA yo chikana real ka gwano the only way no ba so dan ba jaka magwa ba kir ba je deal what ba je deal go you come that's the only way ba deal win so na me report mishalat ka shianga je gwano le ro dan tamam kuma SPLA yo bume kuma SPLA ayo le retidial ko de malder mere wi ka South Sudan so mi ci calling no ci korje to go ngaje no na me amile ro de kati tinta right now tiga ne tun want to joke no ne ko lan warin kontila dola ka ganga jokiri ko na ke kumkin yadi no la to kan wane long gwan mi mo won waru kan kaliya den mi ci gujitin kon post kan ke la jana just lo an di long ci ja guji no den wa der la ro wari gwa o liu ke ki chit ke ta na ta la de ne cho gwa ko cha no cha ka juj te ta na la no cho gwa ko bo ko ba kep ko bi cha de min kep tet ka ku ma SPLA yo kan no waya ci man na ngai kono of course te ne de wandi o je ngai en disagreement kon lat ko de na tamme te ne la do ja ko bi ci kan ko ke te ne te wikier ka lo Nuer kan ne ko ken te gwa da an te tin te ta na de chicken de na SSPD am chicken go nyure to go ga jen wode de kana de kan kulo nak but chi jen lo Nuer ke li wakel bor shar ke li wakel amete mi ci konaling no te mi la ro da kan ngach mandan they know best right to kon tele judgment ba ga jake je ko they know what is happening there mi ci kan la ro te ko kor
ngay kan madan le mi ka la ro chicken de kor ngay kan madan le ro ko do to gwa dan tikitin jiran gwa dan titin jila janga jeno ne me wede ken me wede so mi ci kon yali ngano tel kon mi chatere winimi le la ngajeno e tactic indian use kanam ci bun ka conclusion e cha kor cha lel e cha pel na mo ci jen bor shatter gwa mi ci gotin ngoda jen bom li ndan ngay kon wonte tinon a nyok man ban ngajene kuma kirma yadit cha kon dag no wal cha kon dag daga je de kon jene la dora ma duaja karwade ba dor mo doy karwade alo duaja kon goli dumula naren chwa madan tama shetama nan de kelimi royo mat ne kon gangan wari chinedi alina mat nen kwala darang ya gwakel dar tega pek bado tamla ne ta nga karar bne ti gwike gwedien chimeda ne to kana ser gwike na naser no ngoto tino term de dien mu kuna focus tin then after that chinalo focus komanda le rode entama rei loka so na dialati kete gor kon en ode kon ko gwik take a message mi cha nyok mutup ko gwas me ka kam ka jen wore diatin kon ka clubhouse clubhouse cha guje no te ga cha de discuss tiketin kon tin la ne kon de kor cha position ken kon tiketin cha ga dialat ke mi ngai ke je so na me cha la de ken cha la de no mi ram te clubhouse ken den ku yen discussion ku yen alat ke ku dan le rode wa ken position kon ne kon tin ke go kon tiketin cha ga dialat ke cha ga dialat karar ko ti ne tin wan to kwaro ne kon lat ke kwa kalin ka dor mi che ben ka kur na te ke secret ne ke tane te ba to so na mi cha ne dial ku jogo no na ano ba tidial ba kalat ke ka dong tinare kur awa gor je no binarien nanten unless chinetin kontila jespile ayo ki gangdor kir ki nwer wayami tin kont kur unless chicken la de ken wona me chetene men gor ke lunjene wa gor je no de report de wi alenka a cha dor mo cha je tuk me cha la teme no cha balit cha je kef nwer wayami ken spile ayo no mo mi chala deken so kwa kwinin another report ki report an be beni yoko report me tele fuliteli ano chala ajen ko dan jitu mo dan kurun wang no chayu la da point dien bakane de kona te ka balit la jang dinga ngok so chikaro mandan le road so kane re to ngaken mandan le road winimi but kwidan god metel me chalat you know changa je no kor jeretin ki kor chelen so me te ke report be ken lo no ngaken na me dare we kaya anyong mana dia na chana jugo je nyogo jenene ne kontilan wore mi shilinga no ite mi to re loka te kor mi chalo no awa ko disregard no mo awa chi talk alon work community tel mi she wan tel mi she da gad ken kon dong right ka tardien dal kanede kon te kelke kuma la ne de kon te kelke kirmi yadi so chune de kon ngai gumna le rode ka tin koz ngai kon jang charan che de pal mi cha kon je che de mutwo no ko ne ti ko no consider jang ko di agenda dien ke lu dun kirmi yadit a chen cha ba bam ne jang dial kire jang no kami yene gu yene 90% ka jang ala ngene ken dial ku kan support ne kirmi yadit chikan de mo konde mo no na kan wer ko kan all this year ne ko na kan were chikana condemn tele dorkien sha dak tele dorkien tele dul kien sha wang ne ko wang dul kien ke dul nuore so mnyu dodi and problem ke lu te kwidan ko ne ko lan werte te kwije dan en la kwich jan okay te kwin wer jen mo kut focus ke lu te ko de ko larno ne na ka kon ka jang ko kir a jang te ne lar wone ne anu jang lu ken dak ma char e kan wer lu ken kir mi yadi dak ma char tel mi jeng ma chalat dak ma char joy ke ne jarar ma jang right now chicken and meat already joy ke ne jarar chi ramimo mi chiro de get involved te ko ne lat ko rodin so ne me de la report mi de we ke ya ketin kon lat korodian eno korche to ka balit ka chala do no ne to kon shawi kep e kuma SPLIO kana gangdor kir abana je kari podadien ane biya tegamal bye bye